Hello, good morning. Historical background solution is ko. Historical background makhad. Using ngasi tawdoi se government of India in 1935 sidagi question hangba hore ko. Question se UPSC da question yam lak pa hore sidagi yingasi ko. Government of India 1935 se lakinga ye magi historical part hai tare ko. History da kamai dorong ge hai la pera ai hai sarake. Ya hamna ko ge Manipur ki anong Manipur hai. Koi India ki ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟ 1919 ꯀꯣ 1919 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1919 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯁꯦꯕ 1919 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1919 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠ franchise pigi ngasai kanodo small franchise ama pigi dress to small franchise ama pigi se sigi small franchise ama pigi ba ama pigi da bot ke sigi small franchise pigi be sina maram mar kanda ko mayam se haidi na akoi mamang da so sigi 1919 gi ek se pass out dingai mamang da kari dawgi koi gi second world war and the first world war thoki da na ko first world war da when haigidra first world war da akoina mateng pang taragadi sidasu ko ide world war 1 ko 1914 1918 world war 1 da moise india na yam help tawidana ko india na yam help tawsida moina ide british government haise akoi india se home rule phangan bada akoi india se kai gumba moigi responsible government ama phangan bada moi government abo declare taw thokrin government declare taw ne akoi responsible government ama pini na declare to thokirine adu do piraktre kari piraktre adu pibage mahota boat to kari dawe boat to small franchise hai tare boat hada ya mi masing se khajitang piri khajitang boat hada ya masing se kitang piri change kai na tawgide adu gi ek to da haide hierarchy tawge hierarchy tawse da su kai tawge har kanda go reserve subject sina important oiba british na loina ma paiba both the important oiba reserve subject se pire adagi kano so ide transfer subject so ide yamna less oi da bas transfer subject na indian gi minister sing da pire ko habedi indian moi de khalak pa indian both torga khalak pa indian sing da pire hade aruba thabak na moi gi oire luda thabak na moi gi oire adagi reserve subject siga transfer subject siga gi phasana men kano do pot to high da badina kadore hierarchy ju fail oi rakte fail oi dune se adi hierarchy ju pra fail oi gidene ko adu duna maram mar kanda pen da mayam ma lai pen da mayam lai adugi mathak to ko adugi mathak to da ngasai gi india sida moina sida koigi rollout ekana ma pass oi rollout ekana ko karam kanda pass oi har kanda masagi pen da mayam dugi irang hogale ko 1919 da ko 1919 da pass oi ba rollout ek se 1919 da ko pass oi ba rollout ek se ma se detention to ma tam se ek pha baga detention to ni detention to se trial to da vida detention adum to ba yai ka adagi rollout ek se lere jalewala bagh massacre khangi ko jalewala bagh te jalewala bagh ko jalewala bagh su sigi matam se rollout ek matam se 1919 sida thoe aduduna maram orakanda gandhi ji hoi sauna degi kano tawdana non cooperation movement tawnena non cooperation movement tawnena ko 1920s tagi horoga non cooperation movement tawgre dana ko adedi non cooperation movement hore irang hore ko directly fail ore adudagi uski go kano masen do khanna dana khotana tawnare adu 1920s ta adumara khanna badagi saigi kari maram gino masagi 1919 da pass out giba ek to failure is kari maram gino na moina simon commission na ama sheme failure do praja myam na sawbana lore ko simon commission ama sheme se na 19 adugi yeng chatna bagi da 1927 na sheme
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯔꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯔ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯦꯍꯔꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯅꯤꯡꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 1928ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ 1928ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯄꯥꯟꯖꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯉꯛꯄ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤꯗꯣ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯣꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯁꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯀꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯀꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ 1930ꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯒो ꯕꯦꯛ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ 3 ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯦꯕꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯐꯝꯃꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯦꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ 3 ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯦꯕꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯦ 1930ꯗꯒꯤꯅ 1932 ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯈꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯀꯩꯝ ꯐꯪꯗꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯑꯗꯩ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯋꯤꯟꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯏꯔꯋꯤꯟ ꯄꯦꯛ ꯑꯅꯀꯣ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯏꯔꯋꯤꯟ ꯄꯦꯛ ꯑꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯈꯔ ꯄꯤꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯏꯔꯋꯤꯟ ꯄꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕ
round table conference da su kai dog hara kanda ba congress na boycott tore yaning da phung do solution jam da porok ngam dre ko adudagi di solution je porok na bagi da makta moina plan ani ya thoi kamai to ba divide and rule je tore se divide and rule ko divide and rule gi part amoina kari dore amoina yung ko divide and rule gi part communal reward se mana ama piri communal reward award communal award ai se kaino hara kanda khoi gi 1932 dani man pirak du ko 1932 se pirak pa divide and rule chathari ne communal award se khoi gi separate electorate ko for kanagi for depressed class hara degi muslim de su separate electorate pire sik karikra am de su pigra bene depressed class abe de khoi gi lai ba khoi gi dalit kango hai tare ko matam du gi oina the depressed community sing the su kai dor ge har kan da communal riba se pitoi aju si divide and rule in my technique ne ko ai di moi ma se khana laga irang je nan dar ga kan da moi na kan to ba ya na ba ko adu du ga si ki communal riba se de gi maram wa kan da ko gi gandhi ji ji am sorry passing ga to re gandhi ji na thing si to ba re divide and rule se tàu về rồi à Gandhiji thì cái Gandhiji cái nó tàu về cái Pune pek lại có Pune pek से 1932 the sign tàu 1932 the sign tàu về cái ngasai cái sigi separate electorate hai je sigi separate electorate for depressed class hai je kari the change tàu về cái hai kan na Pune pek the kari the change tàu cái kari the change tàu về cái hai kan tàu na reserve seat oina change tawgre yana ba porakre reserve seat si je reserve seat to onthoki bedagi koigi depressed class na ambedkar jam haugi ko ta sembagi de ambedkar na pamja bede separate electorate ne gandhiji ni thing bedagi reserve seat for depressed class onthoki bede ko adudana dalit kangu depressed communities in yam sawi ba ambedkar da nangna kaigino separate electorate hana pehalamaga amuk sidaisa kanoda yasanaba pore je kaigino adu moi gandhiji ga su ambedkar ga su asidida yanadaba ma pura yanadaba ma laki bide ko aduduna 3 round table conference phama matung da result poraktaba degi si myam je tawnaram matung da Pune pe ka sign tawnaram matung da karila e harakanda moina white paper ma thoeba white paper haibadi last result ma thokdo white paper ma thoe white paper je kana na thok tino 3 round conference ta thigat khiba kangu ma le kari kangu hai kan na joint select committee and ko joint select committee is na white paper on constitutional reform ina ma thoi ko si se 1933 da thoi ko adine si ji tho kan da ngasai gi kano se la ki ne kana la ki ba ngasai gi government of sigi white paper sigi matung ina government of India act 1935 se lang khibni se government of India act 1935 se sigi white paper de bi thola khibni ko government of 1935 se adudagi ngasai kari hai Simon commission naga recommend toba British India Federation linkal ba ba to linkal all Indian Federation se kamai to buno ha bi yeng se ko all Indian Federation hai se kaino akoi gi countries da leiba all like British के province ने को British के province ने all Indian Federation से याव दे से को British के province ने करी British crown लेबा British के province British India हाई तारे को British Indian province को दे मंगे plus को princely state है देंगे साहे बतो को princely state ने सी same ना भाई ना adi moi se khana nai nai re ko ado princely state ta ya de haidi moi na princely state moi 50% khatang sign tore 50% sign tore aduduna mar kana fail ore si ko haidi all Indian Federation se low khat pe low ba ya gitre ko all Indian Federation haram is su kai dor ga kan all Indian Federation haram is su magi list hom thok pine list hom se kaino haragadi federal
ko federal haisina ngasai whole India da sadanaba ko federal list ko adagi concurrent haisina state na su loction ba yaba ko aduga kano na su loction ba yaba adi union na su loction ba hujik leidisini ko federal haisina union list ni concurrent list haisisu hujik concurrent list na dum leidi aduga matamdana provincial hai ko hujik tana state haire dana ko matamdana provincial list hai adamaina list ama thamba sijini sigi government of India in 1935 sidagi ni ko hujiki list system kano da list id smaina list thamba ina tawri is ko list smaina tawba id list hom thokto is sise ko gi karada direct copy taro ke hara kana 7 schedule da koi 7 schedule da direct copy taro ke ni ko Indian constitution ge adudagi la ke bine all Indian federations dagi sai 7 schedule da koi list me amam leidana state na union na pai ga da ba area state na pai ga da ba area union ju state ju ani mak na pai ba ya ba area ka na ko adagi mo si council of India ji ni jingi ba council of India ji karam kan da yana na kano tawgi council of India se yung ko council of India se koi gi 1858 ta ko kari secretary of state na malay gidra to sta secretary of state ko si secretary of state na malay tra SOS na 1858 ta adugi assistant oina secretary of state cha ina ngam haigi India da laga na executive oiba London da leraga na cabinet officer oiba legislative pu pa adugumba secretary of state ko in British London da di base toraga leiba aduga adugumba adi magi helper nga tane council of India se kaina magi 15 member SOS ta help tawnaba 15 member assistant to de haiba council of India je matamdu da kanadre edi chanadre matamdu ga yam chanadre haidana ma je lokthokre remove tawre ko council of India ado ai sidai da electors ya ni ko limited vacancy se ka 1858 half ki ba potune ko remove tawre ko kai kana di ma je redundant oire chanadre haidana ko redundant ko adegi SOS ki powers loss or SOS ay din sa gi kano do power loss ko adegi RBI lai sige RBI la pai wari so mo hair ko RBI se kamai tong bono adi RBI se kaino ko gi central government ne ko central government ne RBI se central government gi sorry central banking system ne RBI se matamduda la pagi maram so ai hajarake RBI se akogi matamduda banking system se loina ma hokdokre ko banking system se loina ma hokdokre ma hokdokadagi akogi Britain da ya ma hokdoi ko banking system se adudai banking systems that yamna crash thokiba matamam khak leigi like akogi Great Depression thokpa ko Great Depression thokpa Great Depression aise Britain England thokpa duni ko Great Depression se maram ora kan Great Depression 1929-33 da thoi ko maram ora kan da khogi banking se ai centralized tawba pam centralized ai kaino khogi banking system ama ai bank punamak se loina banking body amagi makha da leinaba adudo khanaba pam moina aduduna Britain da moina torok se kadorga harakanda Hilton Young Commission na malay ko Hilton Young Commission Hilton Young Commission na masisina moin mana commission se recommendation tore haidi centralized oiba banking system ama sase centralized oiba aduduna RBI se karam kanda yanan ogdoki 1935 ta as an statutory ko body amoina linkhat ki ko RBI se yanan 1935 ta aduduna sigi mamana Great Depression leigibdana maram budi oidoi ko adi adudo government of India ek ta hapsale ko all Indian Federation hapsale remote council of India hapsale RBI su hapsan gre
mamangda civil service ki ai pareng ama su igre dana civil service ki mamang su da irito ठीक है civil service की से Cornwallis से this Cornwallis is कोई ना kind of father of civil service को civil service कौगरे अदेगी मागी मतमदा permanent ohengre ranking system lehengre अदेगी 18 अदि कोई की 1833 की एक मतमदा मोई civil service से अदि कनो सेम ना बाइना कन होनर में बट तबदु फेल होइग्रे civil service की हैदि institutionalize तबदु अदो माकोले कमिटी ना ए एग्जाम अदुगुम सेम ना बगी अयाब पीग्रे फर्स्ट एग्जाम 1854 रा तौरे 1919 दा को centralized public service commission हुजु UPSC का ने लेरिसे सिसे याना ना फर्स्ट institution सेम ग्रे 1923 दा ली कमीशन ना superior civil service सेम नबगी दमकता इंडिया दा सेम नबगी ता याग्रे अदुगा 1926 दा full fledged सेम ग्रे सिगे मखा ताबदा करी लाकदैना हारगदी मसागी हुजिकी केनोदो हाइदि फेडरल को फेडरल अदुगी प्रोविंशियल को जॉइंट को पी public service commission को join अदुगुम्बा public service commission से शिदा मूला खरे करम कांदा हुजिकी 1935 to the लाखरे को अदुमाइना देगी सीजन सो यारनी को हुजिकी दो आइदि मोंग दो लाके बे UPSC लाके बे किसे अदुम इम्पोर्टेंट होय को अदेगी provincial joint federal लाइगरे federal court मतमदुदा federal court आइजे कइनो federal court आइजे सिगी history एमसो आई हाबेदी रखेको ममांगा कोई खंगरे मदुदी कइनो हारा कांदा खौरकपदगी हौरगा कोइगी ब्रिटिश ना पालकपदगी हौरगा कोइगी ब्रिटिश की ओइबा कोर्ट खरा चनरमी कोइगी इन हाइदि ब्रिटेन ना कोइ इंडिया दा पा मतमदा कोर्ट खरा चनरमी अदो मायूर्स कोर्ट आइजने यान हाले मायूर्स कोर्ट को 19 क्या दा 1926 दा सिसे इंडिया दा इंट्रोड्यूस तौरे लंदन दा DBS तौदोइनी हाईएस्ट कोर्ट ओइदोइनी को सिसना हाईएस्ट कोर्ट मतम दुगी अदो मायूर्स कोर्ट्स दगी अखोइना कदौगे हारा कांदा को हाइदि सिदैसा याबा कनो तौरमे अदुबु रेगुलेटिंग एक्ट लाखिबदगी रेगुलेटिंग एक्ट लाखबाबदि कनो रेगुलेटिंग एक्ट सकरम कांदा लाखि 1773 दा को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेगिदना को याना बा कोइगी एक अमा तमगिदि याना बा अदुदैदा कदौगे सुप्रीम कोर्ट आइना अमा सेमगिद्रा दिस इज मसिगी सुप्रीम कोर्ट से कोइ हुजिग लेरिबा सुप्रीम कोर्ट से याम थी खेने सी सुप्रीम कोर्ट से 1774 दा एस्टैब्लिश तौगिबा ओइदोइनी को सिगी सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटिश खक्तंग आई ममांग पनदि पनग्रमनि सि ताको मतमदा ब्रिटिश खक्तंग मोइ खक्तंगी ओइबा कोर्ट नि सिसे इंडियन याउदे हाइदि इंडिया ददि सिजे पामयानि इंडिया से मथंगी सेटलमेंट एक्ट लखोखिबने निंजिंग तारागदि नंग खंगनिको किंग्स कोर्ट हायरगस खंगने मोइ सिगी सुप्रीम कोर्ट से को अदुना मसिगी सुप्रीम कोर्ट से सिगुम्बा से हाइदि प्रोविंस अतोपदसु मैम अमा सागिबा लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे कायना मथंग मथंग सागरखिबको अदगी मो सी लेरे कोर्ट की वारी नि को जे लाक से अदगी यान हम मोइना हाई कोर्ट एक ना मा पास तौगी को हाई कोर्ट एक ना पास तौगी हाई कोर्ट एक 1861 मसिगी 1861 दा पास तौरे हाई कोर्ट एक सिदी इंडियन की नि इन बोथ इंडियन एंड को ब्रिटिश कांगू की नि अदुदा हाई कोर्ट में अमा लिखले मतलब द प्रोविंस में अमा हाई कोर्ट में अमा लिखले अदुदगी करी नेक्स्ट करी लाके है कंदा फेडरल कोर्ट से लाके फेडरल कोर्ट हुजिक लाइस फेडरल कोर्ट ऐसे कइनो कंदा सिगी हाई कोर्ट में हम जिसे अदि सेंट्रलाइज तो बाइदि कइनो अमदा कतंग पुरक नबगी दमकता अदि फेडरल कोर्ट ऐसे कइनो सेंट्रल कोर्ट ने मास हाईएस्ट कोर्ट ने फर्स्ट को ऑल इंडिया सेंट्रल कोर्ट ने मसेजना हाई कोर्ट एक्ट की मखा हाई कोर्ट में सेमी मदुदि प्रोविंस के ओइदोइनी को
adubu first all India code sidi ko first all India code central code haitare ko central code sidi federal code sin oidine hujik sakale sigi federal code ko sigi federal code sin oidoini aduga si federal code se karam kada la ke 1935 da la khibne sigi federal code se 1935 da la federal code se masi se kani wal ani hara na hujik laiba supreme ko court se oraktoine karam kada 1950 da kano constitution pass tor matunda adumina wa sigi journey amso lai ko ma gi court ki journey amso adagi matamda railway se am saukat kre like 18 ai ha bida 1850 1860 matamda federal railway ka la ki bido adugi matungina railway authority cma federal railway authority abadi railways punna makse pulap amatanga purak na ba hona na buka adagi auditor general of india so same re province atoppa khara su lai hai de orissa sindh ko adagi reserve seat for the depressed class ngasa hai ge bido sigi reserve seat of the depressed class se ngasa puna pe ka tauna ge dana mathakta chumi dana ko historically la pane white paper ka form dana ka tawidana adida reserve seat ama aina hai ge bido adi communal award piram badagi kada puna pe na maram marakanda reserve seat on gi dana ko reserve seat on gi dana adu dane ko adugi reserve seat puna pe ke matung ina reserve seat piyo habido sigi 1935 ki ek sida 1935 ki ek sida piba hogre yani nina ko piba hogre adu duga kadaw ka hara kanda reserve seat legre aduga tax su 14% hengale separate Burma from India India dagi Burma je thokre ai haige ko Burma se India loksal matunda Burma se kona loksal apani moigi ihan hanba lokshan gi base karam kanda no pulap punna lokshan gi base karam kanda na 1886 ta third Anglo Burmese war dani ko Burmese war ko 1886 ai yam kano tawri ko adi kano tawri third Anglo Burmese war koi Manipur do 1891 da lokshan dani ko Burma loksal matunda 1891 da lokshan dani ado separate Burma adi adu duga sa nangnari ko adagi sise tongana separate Burma se tongana palame Burma se tongana palambadagi akoigi kari karam kanda maze Britain jingse karam kanda thala ki independence karam kanda fangya ai taragadi mana sahi ma thingai ko 1948 ta fangi ko adu duga independence fange Burma se matam de sigi 1935 ta akoi India de separate togre ko kai gina gadi Burma ra palwe British sing se pura tongan ba mane moiga koiga food habit khene degi duration timeline khene adu duna kai haini magi di tongana development kari kara du su khene adu duna tongana magi di tongana hai tare tongana chachagi bena phare na matam duda 1935 ta satkibani ko Burma thokibani Hidesta 1935 ki government of India Act 1935 loire aduga government of Act 1947 quite last ki act se mutar se ko si act se lak jingai da huziki government of India Act 1935 to adudai da si government of India Act 1947 se lak pagi history da ha hajarake ko political part khare yeng se ko political weakness khare lay ko matam dogi political weakness kai no hara kanda matam da irang yam hore karamba irang quit India movement yam chaw irang ni ko quit India movement se ziki hare ba kano duna to ka quit India movement se 1942 da hore wadu dana maram mara da yamna khoi da di British sing sida adi pan ba ngamoi da bagi akiba ma leigi ba adagi INA gi ko INA gi trial hai tare ko adugi aidi INA gi lan sosalakba adudana moina British Burma ka loksalam kano taw khoi ke myan tawri dana ko adugumbatana su aidi problem se yam create tawrak hai tare ko aidi moi da challenge ama pire idana ko aidi khoi se wata se no pan ba ngam dure ai lan sosalaka mi myam hat khadi kan
ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯚꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯒꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ 1947ꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣ ꯋꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯛꯑꯦ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯣꯏ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯐꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯊꯨꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ 1946ꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒ ꯈꯠꯅꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯣ 1946ꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯨꯟ 19 ꯁꯤ 1947ꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯖꯨꯟ 1948 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯎꯔꯦ ꯁꯥꯎꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥꯎꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯀꯣ ꯔꯦड ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣ ꯔꯦड ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯗꯣ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯝꯗꯣ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯤ 1947 ꯃꯇꯝꯗꯩ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯇꯥꯒꯦ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯣ
constitution assembly gi moi gi interim president ka hapa khop adu mutana haying tawrasu ko aduga viceroy sima pura lokthokre governor general india di lokthokte ko happy british ning thawdo helli ko no british paramount se di british na rule torom laiba amu leitre ko ngasai gi secretary of state ama leigi dana ko adudo ngasai sigi mamangda kari lokthokre secretary of state ki magi mateng pangbiramba council of india da lokthokpire ko mateng pangamba mi du lokthokre sidaisdana completely secretary of state completely lokthokre ko mateng pangambaduna mamang sai da lokthokre mamang haidi mamang ek da lokthokre ba ko dumaina ai wakhan da khallaga leigro hai paikada hanga ga sukana tawdana ba ko adumaina aduga adudana government of india ek se pass tawgre adudagi ko adudi sidai loire ek khaigedi sida loire aduga ngasai chamamnaba haitare ko mayamna chamamnaba sigi parapo matamsida ya chamamnaba mayam ama yarongani akoigi kayaini governor general gi matangda power sinaba power ontho onjin tawna matangda kari da chamamnaba khotpa adu mayam ama lerangani adugi chamamnaba do ai amtang table lam khatang ai yek thorakke table do adudaida gyan tabe yengsi ko table do real ko or quite last years okay matamduda executive lerami ko executive ko aduga matamduda legislature lerami legislature lerami ko executive lerami legislature lerami ko aduga matamduda yamba ek to hana yingi ko 1773 da regulating act legidana 1773 da regulating act sida yahambada lerami se kaino yahambada moida company na palami company gi hang mathakta leri se kaino governor general of bengal ga magi council member mari yemaga ko with the kanaga supreme court madana supreme court hana sabi adu moi gi function de tawrami supreme court ti judiciary ni ko madi judiciary ni dubu governor general of bengal do kari orami executive suma parami legislature suma parami ko executive suma parami legislature adu magi makhada kana lere company lere adagi sisima legre ko 1773 gi lore ko adagi 1784 da mula se mathangi settlement act haitare ko settlement act da ngasagi governor general of bengal na katang control tawudang lamdana company je control tawna baina koigi sidaista adu half kram ni go governor general gi makhada cod ko court of directors duna kadore company do ngam doni ko company do ngam doni adu do mana kadorame si board executive legislature oidoni ko adu so the governor general of bengal do board executive legislative puram do kadore cod haina ma semtokre cod sina kari ngasai gi company do yengsanna ko company do yengsanna aduga cod is a court of directors ni ko aduga board of ko controls na british na yengsalak na british na kana yengsadeba sai cod do british ki parliament ni sina board of controls na british ki parliament ta mana kana pina sigi kano governor general of bengal sina kana gi crown gi ko crown de gi yeng to gadun ani thokna yeng crown de gi governor general of bengal la hai court of director la hai company legre adu doga board of controls sina kadoba british ki parliament de gi court of directors de gi company ji yeng chalak toine ko sana board of directors sema company ji yeng chalak toine lai ko mapani mak governor general of bengal sina loi control tawdini adu na mapani mak se executive su legislature su adi magi council do masai council do executive ki ne legislature gi ni
ina toan toan lizare ko sidai province ki pot se am tholak tri ko province ki pot tholak ka da budai harake ko sima legre adegi mathang da 1833 da ko 1833 da ngasai gi governor general of bengal na executive legislature pulapuna puramdo governor general of india na onthokre ko governor general of india na onthokre adudagi kadore governor general of india se magi governor general of india gi magi council se la council member la ko council se kogi legislator gi council laina tongana ma semgre governor general jibudi kadore vote ani makta puyeba aduga magi council dudi kadore legislator khatang puri dudana sidai separation je hogre separation from start from here si council je kai gine ba legislature khatangi ko separation je sidai hore ini ko si mathakta di executive legislature je separation je khan toram de adubu sidagi di legislature je tongana council amana tore aduduga kadore executive ju tongana magi executive council ena tongana tore executive council tongana tore sidagi separation je phadana togre ko aduga kadoga hara kanda expand tok thore mathang dana mathang kari mathang gi ek tana 1853 da ko 1853 dana ngasai gi sigi GGI do adugi si chamana doine ko sigi council sona ga su council le doine sona ga su council le doine adu do expand tok thore son jo expand tok thore ai de mi masing hapsan bado mi masing hena hapsan bado adu do khatani ko sida torisa both executive legislature sisina executive oidoini executive council ni ko sisina executive council khatani ibi horen gyan maudana expand animakta expand tawni aduga ko executive council adisana suna legislative council ko sina executive council province ki laktri ko province ki je sidai tagi mathang degi laktri ko 1853 da lere 1853 adagi 1858 da 1858 da 1858 da 1858 da ngasagi executive council sona kanda executive council lere bado kanada pahen gare purely kayo administration tawgiba purely administration tawba company do sigi da oigidini executive council do oidini ko legislature gi thabak to moida adi hoi company da loina mo pa company gi mi jingna ayam loi tawdini ko sigi executive adagi legislature gi thabak singsa company na matam da tawrame ado company go back company je tan thokre si 1858 da company je chakro na tang thokre ba company je ko kana ka tang ai ore company je chakro na tan thodi ko company je chakro na tan thodi kana ka tang ai kana sem hore SOS kari sai gi secretary of state ka magi council of india ga sem ho idana ko si matam ne secretary of state ka council of india ga sem gil ko babani je executive both executive legislature adum pui ko but india da lak tara ga de ko ni india da executive role do india da di in india ko india da executive role pui adu legislature du di kana na ta hore india da laga seasonal executive pore adu ga legislature du na si separation di tawdi ni but SOS se pura legislature gi thabak su khar ga yawi ai mai ai da thamini ko aduga viceroy do masai gi sigi governor general of india do kari on gre viceroy se magi thabak se just legislature da khatang tawro haina pi gre se viceroy gi ko se legislative council ara ko council ko aduga viceroy gi si se viceroy sigi executive council se sonna leidoni ko viceroy gi executive council sidai se executive council legi bito adumaina ko
gyan tare ko viceroy gi executive council se su le den executive council sumana ko somna ka ne executive ni adu gyan tare ko somna ka ne executive ni aduga kano ni adumana viceroy gi executive council viceroy gi legislative council sumana to kai to ai semna gre adudagi kaidorage hara kanda 1858 lora matungda karilani 1861 da nongko 1861 da kadore province life sidagi ihan han bane province hogis ko start of kari province ta su magi kano pi se hogre province ta su kadoba province ki sidesu edi ngasagi viceroy gi ani legre viceroy gi council se viceroy council se bc harage ko viceroy gi executive council se smai harage viceroy sorry viceroy gi executive council se smai harage ko bec aduga viceroy gi legislative council se vlc harage ko adu smai legre dana ko duga province ta aitare province ta sina center da ni ko province ko province ta kogi province ta ngasai gi viceroy gi se viceroy gi executive council the province ta su lay adagi ko legislative council su province ta lay ko executive council province ki executive council province ki legislative council su se lay gre to kai ni center ga state ka se ista khaido khre aduduga kaidawe mana portfolio system ju sile puthokre kari portfolio system adi ngasai gi mai ga na pibido ko portfolio adi mai gi mana tawgado fill jing pibido portfolio system ju sile hodoke bene gyan tare ni ko adagi si lere smaina to na by b harak tare ga center gi ni ko aduga se sta blc kano lai se aduga hai okay aduga sida mo kham sa tharage ko 1891 da kadore si gi poche adum same oina lagte ni ko same ko adagi si gi poche jo same oina adum lagte ni same ko aduga kana add toksalake sida yeng se ko provincial gi kano da provincial gi poche sida yana ni introduce togibadagi same la ani but tabadu sigi viceroy gi kano se vlc ko sigi vlc haiba masai gi vlc ko lere aduga lc lere ko dagi sida su vlc lere ko sona kan su ec lere ko ec na di hide ni aduga change da namma zamda sattabi ne da kana to computer se hadri ec ko ec sida su lai doi ni magi tongan na legislature executive to tongan sakidoi ni ko aduda vlc sidai adum same oina lai ko aduga sidaista
ko VLC sida Indian hapsan basi han hogi ne sida Indian Viceroy gi dani ko not in na si province da nate ko province kina LC ni lang kaw ko province kina LC aina sum shortcut to khra thu ni to ni thu re pasana adagi 18 nate 1909 da 1909 da so si je same oina dum lai ko same dum lai kano gi dadi kano executive ki dadi kem change to gi deba legislature sida matang hapsalak to ni sigi legislature sida sisu same oina dum la kani atai loina ma hongde ko same la kani tawada bu ka tawe masai gi VLC se masai gi VLC sida more Indian ko more Indian hapsan be hen chale ko more Indian hapsan be hen chale plus ka dore indirect election so se hapsan gre indirect election so ko more ngasai gi si more Indian hapsal is edi kano da su edi sigi VLC aduga LC animakta oidini ko sidasu ko habdi ngasai gi kano se Indian hapsan be sida ida loi hawgre legislature da su executive da su ko sorry kano da su province da su kadawa center da su aduga 1909 da di solna kada kano da di 1909 da di kem change tawde ko executive da di change tawde ko legislature da katani change tawse aduga next 1919 gi ek lai girin ko 1919 gi ek tana 1919 gi ek ta sida diarchy yana na hawdoke base diarchy sida diarchy hawdok tara ga de dore soy dana Indian hapsal ani sida ko aduna Indian ji yana na sida executive to changi base Indian yana na changi base 1919 dani adun ko Indian yawge base non official member da diarchy the diarchy se Indian yaksal is krai dano diarchy in province tane aduna province ta katane aduga center gi executive ti kem change tawgide province only in province ko province ta katane change tawise habidi ngasai gi executive ki de ko ne kai hai gi EC hai gi dra only in province EC da katane change tawise ngasai gi kano di Viceroy gi EC di BEC di not change ko change tawgide Indian hapsan gi de ko adom mi masing di hinkalaga su executive to ko aduga sida sigidi akoina bicameralism hawdore bicameralism sida hapsalakibani ko adagi separate electorate sida separate electorate ka sida hapsalakibani mathakta dum paraga dum yeng ko ai gi just adi kano ne khangnabagi wari ni ko dagi sida direct election ga sida hawdokebani direct election yam hazaba kogi kano mi khanba matamda mi Indian ge minister khanba matamda vote na thadaraga tawni hage do direct election ayeng karamba matamda si gi table sina dum verify tawba dum yani ko je executive legislature ge tongan ba bisa duga kadore last shidadi 1935 dadi kadawa sise pura autonomy pangre province ki autonomy pangre ko osida su province to autonomy pangre ko autonomy pangre di moi masa gi laingak sabayare kana gi su adi viceroy gi mateng degi kano adi viceroy gi council gi mateng degi province ta not ama bola re ko aduga sidaida ihana ni introduce tawje center da sona kan di tawde ko somna kan da legislature da federal legislature se establish tawna baina try di tawrame do fail di oigi go si fail oigi si ko ado legislature da introduce tawna honarami adubu
failed oigi adum hanegi bicameralism separate electrode ngasagi same mathakta legi bido adu dum chatnagi ko sidasu dune hapet gyan da da dum yawra so dum hallaga mu yeng bi ko adu dandi adum masana pop up tanakani kitangdi adi history ki whole administration do pula pasala kanina kitangdi gyan ta da pasu ai but tabudu dum historical of fake ngatani adu mamang mathak to hapet kakhala da dum yeng biyo adu dum gyan ta ni ko sidai da lo shala se hayeng do ai question ne na ke historical ganusigi background sigi wari hapet tar gadi hayeng na cho kore ni midang dum ne wari hapet tar gadi adum khumba ngamni ai nu sing legi wari sing to yam simple oi ba ai gi jidi yam deep oina du changa bani ko ado sijina ngasai gi simple oi ba question jidi yam irai lai na khumba ngamni ko wari ji dang khang ma mi tam da wari ji sing dang de sing dang thoke mi sing dang thoke mi ha wari ji dang khang ma tam hayeng question do ne na si thank you so much have a great day